gospođo, da li znate gdje stanuje gospođa Brankica Vasiljević? A što ćete ona? Pa znate, ja sam profesionalni fizioterapeut. Gospođa je tražila jednu kuru, pa sam došao da joj pružim uslugu. Kuru veliš? Da, ja sam profesionalac. Pa mogu i vama da pružim isto zadovoljstvo ako ste raspoloženi. O ne, imam ja svog čovjeka, meni je njegova kura ta dovoljna. Gospođo, očigledno se ne razumijemo, ja sam maser. Ja masiram i muškarce i žene, znate? I muškarci i žene? Da. Nije moj Mile kod kuće. A masiraš, veliš? Da, masiram. Aha. I to splaća? Pa danas svako zadovoljstvo ima svoju cijenu. Joj, našta sve neće kurveštija bacat pare. Oprostite, nešto ste meni rekli. A jok, eto te Brankice, tam sam produžio. Hvala vam, prijatno.